In the bankulum. Namhlanje umhlangano wadlala sonke siyithola ibusiso kodwa phela isifundo siyamazi ukusebenzela ubetshala izondo uyovuna yona izondo ubetshala uthando uyovuna ukuthandwa kawazi ukutela ubhote esivuna amadolo Masila sizonke uNkulunkulu uthi egcina sikhumbula sesizulwini yakhe Yithanda ingawikoza ayikosi Ngiyajabulisa ukubona ithempeli ligcwele kangaka.
Ibahlangene lana sizonke uNkulunkulu ukuthi asikhumbule igcineni. Asibenise ezulwini lakhe. Ngeliyanga kuthiwa kwakhuluma umkhulila ngafika umlungu ephomini. Uthi umlungu usendela jabula nje kulandelwa inkulungwane nezigidi zabantu kuleli bandla yakho. Umkhulu waphela wathi ngabe ngiyajabula ube mina ukwazi ukuthi labantu bangena ezulwini. Nami manazaretha njengoba nibaningi nilandela. Ungiphatha kabi ukuthi angazi ukuthi mhlawumbe siyofika endleleni lakho. Ngibona njalo ukuthi ngiyanilapha anilaphi. Ngitshela mina namalanga. Uthi ngavumeli ukuba ngene phakathi. Nina ngithanda ukuthi umuba siwe mina nimatanisa naye. Namhlanje sengithanda kakhulu imali. Ngoba sekhona ingane ihamba ecela ukwethuna manje. Abanye bathi zime endleleni yabo. Umuntu bayisebenza kahle esebenzela uthembe ukuthi wena ume endleleni yakho. Mina ngazi indlela yodwa masanyana ngazi indlela kaShembe. Angiyazi le yakho ukuthi umuntu ume endleleni yakho deyiphi. Uyoba isapha abantu le ndlela yakho. Imali lonili banje. Sangisase ngikhulumela ngabi nani. Anisile. Usuthi umuntu mayisebenzela uthembe kahle bese uthi endleleni yakho. Nasengikhulume kakhulu nani mangazetha ngithi zamani ukuphuma ethi uzasathana. Aniphu selithi njengoba ngila entabazo. Ake ngikhulume nalamathuna lawa. Okuyiwona akhipha ubaba omkhulu eyoqala yini bandla. Abanina senenze ukuthandwa yini namhlanje. Ubani bavuke lapha bangene kunina. Ngezele. Inhliziyo zimbi. Yekubangcono labantu abangaduthiwe. Ubona bangaphaphalaza. Sibe sindoze thina abaduthiwe. Sintshengise indlela. Wena abaduthiwe mophaphalaza ubusho ba. Ngicabanga ukuthi likhuluma ebubunyameni asizwe siyabuzwa siyafika kuthi kanti sengiyazondela eNazaretha. Asafanele lokuhle. Kodwa yena sembelenzela lokuhle. Phela umuntu mayekwenzela ukuthi nawe fanele ubonge. Indaba leka yini ithi mawusukhathele ukhola uthatha ijazi lakho noma uNazaretha wakho uyobeka ekhaya ngoba uhlulekile. Uphumule mhlawumbe uyakhumbula. Ngoba mthandi unzima mina ngiphambi kwelesikhathi sesizima.
ngikuza ngapha ngiphucuke ngapha ngikuza ngapha ngiphucuke ngapha ngifuna ukuzwa sengithathe nemali namhlanje lapho umuntu manje kuthi umuntu uvimbe imali endleleni yakho usufa kanjani ubana kulala anabheka amadoda nibalekile le ikhathi nezama manje selidaliwe futhi la sayani la udawa le usukhulu wami la ukuthi khona udawa ungaphuzile udawa isona siyadana isona yabona nje lokho uma uthi ufuna ukubulala umuntu usedaliwe la ekhaya umthetho oqala uma ngabe uyikhona uthi ungabulali manje uyaqala uma usubulala wena ngoba vele usukushiya yangenga ngakabulala umnyameni ngiyothatha ngimtshele ukuthi cha yekani ukwenza izinto ezinhle bazothini laba benza abayizayo yabona inkumbi ezisenzise zobonani kumina mangabeli ngicabananile wodwa ofika obonani kumina angekho nje uthando phakathi kwamaNazaretha naphakathi kwabaGcotha ningabulala abantu ngale mali eniyicelayo emabandleni nemali yalaze yalawa semali wayihlanganisa noshembe imali yakho ngeke ngikwenze ngisho inkomo kashembe ngokuthi wena imali sakho zipha zonke ngoba iphakathi manje ngale mali la nina nike yenzele phambi kweninto maphuphe phambi kwenu lanikhona bese ngiyaqala ngangeka ngokuphupha sake khona abantu la izolo abahambile anokhumbula ukuthi le ekhaya umuntu akahambi nomoya wakhe ahamba yena kade kwenza ukubuya sala kulindi inyama uyofengele yona ukuthi kaka ngoba akahambi ngokona kwakhe ubona ukuthi yasala kanti seyaluza kufune inyama ongasebenza kahle ngayo bese kuyithola ningavuma amaNazaretha nibalekele ihlazo ufana nale nto noyifaka lapha ku-TikTok kodwa wethu kumbule amaNazaretha masihlangane naso sizogebha there's one thing ufana nokuthi ile nto umhlangano womunye umuntu wena ke subabamba abantu bangayi abangabanye abantu bani in the bankulu nawe usunabakho engabe bafamile phezulu nathi kunina imini ubheka wesitimela tumelane ngingahambi ngibuza ukuthi nokwehlapha kuningasali endleleni ngephutha iwona
kuyisifuthi sesikhulu kuthina amaNazaretha ukukhumbula lezi ntaba nangomuzi wabantu bathakathi. Ngiyafisa ngathi nabo bombela nomkhulilanga nomkhulikazi lobabuthi banganipha okuhle. Lezi ntaba amaNazaretha izona ezasifihlela lento lesiyiyo namhlanje. Lezi ntaba zazingekho ngoba sona amaNazaretha. Kodwa lezi ntaba zasifihlela lokungcwele. Ungasuki lapho sokude yaceza. Lawo kubhubha kuqedwe khona abe baphela kaceza kodwa aphilanga ngoba lento le inoNkulunkulu phakathi. Ayona into yomuntu le into yoNkulunkulu. Manje ngafisa ukubona uNkulunkulu oyithathela nje umuntu ethatha isakhe. Uma ukhulele umuntu leyo mali uyithola ngalo ngozalo ekusiza ngalutho. Ngibonge amaNazaretha ngimbongele nina elezokuhle ukuthi manje nizibusele umuzi. Ngoba usushabalele. Washabalele sophela uhamba wagombela la. Eyofuna thina. Uphuma ke nje kwase qala sekunakala umuzi. Ngoba siya umuntu angayinayo esiyana. Ngoba wathi uthola phambili yonke into. Mina ngibona kakhulu abafundisana mabakhula nomuzi. Yena uNkulunkulu abakhumbula. Elakhe lo muzi obantu abathakathi osuvuke ufuna egameni elihle sethi iBhethlehem. In the Bankyaloo. Kosi ubusise Galatia 6 verse 9 or 10.
usitholewa ba ufundele ba kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle ukuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo ukuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadingani ngakho-ke njengokuba sisenethuba ngakho-ke njengoba sisenethuba asenze kahle kubo bonke kakhulu kwabakholwa abendokholwa njengoba siwuvusile lo muzi kaNazaretha ithi oshebe baze bambusisa lo muzi wakaNazaretha ngabathakathi waphela ngoba ushembe ubaba omkhulu ephuma lapha ekhaya eyofunda mina nawe thina-ke mase sitholakele asenze nokuhle phambi kwakhe iselandela izwi lalimthuma lithi hhayi izwi elisezansi mayekhala ethi uyobona kanjani lapho uyifika kanjani iy'ngane zakho ufika kanjani kuthiwa hhayi konke lokho kuphela phambili namhlanje sengolitholeni baningi mangaka ngiyacela ukuthi le nto yakhe niyiphathe kahle ngidabita kakhulu isibusiso laba baphela ulusi ithanda ukuthi lo muzi uvuke sekhona mina Well, it study. So study with you, baba. I have more thing. You are going to be in the side. You move the same thing and change I will smell like this. Awuchazeki ngeke lomshenyayo ngiyatshengisa ukuthi lapha umuzi wendoda eyawahlupheka ihluphekela nina ngitshengisa uthando ukuthi ngimthanda kangakanani uBhombela Ngabonga abantu abasemba babakhona la. Ukuthi ngiyadobela khona baningi noyise nomkhulu. Umkhulu bakhe abakhona la. Ngibonga kakhulu kaNazaretha. Isojimlomo ngibonga ngayo. Ukwakha lo muzi ningaphuqiwe ngothando oluphuma phakathi enhliziyweni zenu nakha into ehlangana engathi nabo sebe banganikhumbula Manazareta ngiyakhohlwa njalo ukuthi nina shayisuthi Isathi uBhombela ehlala wetha namadoda amathathu ehlangana nomama wetha namadoda amathathu ayizohlalele kwempikisa Ufundeke lapho Matthew Inkunzo yakhona Nakula
Matthew 5, verse 10. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga. Ukuba umbuso wezulu ungowabo. Ukuba umbuso wezulu ungowabo. Nibusisiwe nxa benithuka. Nibusisiwe nxa benithuka. Benizingela. Bekhuluma konke okubi ngani. Bekhuluma konke okubi ngani. Beqamba amanga. Ngenxa yami. Jabulani nithokoze. Umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Umvuzo wenu mkhulu ezulwini yabo ngaba. Noma labantu abazokuhle beze kusembe bayizitha mina. Kodwa banesibusiso. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga. Ukuba umbuso wezulu ngowabo. Nibusisiwe nxa benithuka benizingela bekhuluma konke okubi ngani. Beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Ngokwenzela uthembe into ezinhle njengoba nakhe lo musa. Amagama abhaliwe ezulwini. Sithandaze kakhulu uthemba ngene thina. Ngoba icala elikhulu lithina. Yazi nomuntu wami la awumazi wasona ngomuntu engathi mase phuma lishaya. Wasona lo muntu. Athi phuma la wase kuba khona amadoda. Athi shembe ke buhamba nje asasani sihamba nawe. Amadoda athe emathathu. Bayasezela semanini. Uyothi mawona shembe utabanda bayelethi la sifana yabantu lapho siphikise. เ
siyobe sihamba nawe siyophisa konke okushoyo. Abanye bathi badala lekhaya, hayi umntwana lekhaya. Ubombela phela umntwana lekhaya. Mina kayisuthi into wangu ngibeka mina. Abekwa yimina, wabekwa ekuqaleni, wade nalithwalisisa. Abantu belibona ukuthi wathi ugombela mangase lo plaza kuphela ngiyobuza kumina kayisuthi. Angazi wayibona ngathi ngizohlupha. Ngoba nawo mama besiphoda bahluphisiwe madoda. Ubajwa ngaphuphuthwe nje into lesizwana. Hayi wena madoda ngifuna ngane makha into lesiyabanyazi ngethu maphapheni. Umhlangano ngekama uzona umhlangano uyawucelwa uyakhonzelwa. Ukuhlangana phakathi phela uphuphu waphili. Ngumfundela ngabantu ngisiqalele ile Amahubo 1 verse 4 to 6.
ababi abanjani ababi abanjani kepha banjengamakhoba yepha abanjengamakhoba aphephethwa ngumoya aphethethwa ngumoya ngalokho ababi abayikuma ekwahluleni bayakuma ekwahlulelweni ngezoni endleleni yabalungile izulu ebandini labalungileyo ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo ukuba uJehova uyazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha uyapha indlela yababi yobhubha ipasopele nemhlangano le eniyeze kumnyameni eniyeza ningayicela ngiyamela waNazaretha konke elikwenzayo ucela noma ngokucelanga ayikho into yaphambili anokukhumbula ukuthi uBhombela mhla ekhaya libandla kwahlupheka ngakanani isawa eboshwa esusiswa kwamabandla kuthiwa ngelinye abake bambiza befundisi ukuthi beyinkonzo bezombuza ukuthi leli ivangeli lakho ulithathaphi uBhombela iBhayibheli lakhe wakuba umuntu oyisosha ongakhulumi ngeBhayibheli lakhe bathi maseyehleli-ke bebaningi bebuza leli ndawo ukuthi iBhayibheli leli ivangeli ulithathaphi babe sethi uBhombela bona cha mangase phakathi kwenu kube khona umuntu ongathandaza wawaqala abathathu mina lokhu engikwenzayo uvela phezulu ezulwini wathi mangabe mina ngithunywe ezulwini mangase nina wakhona isosha-ke lapho kulowo mhlangano mangase nina nitshengise ukuthi ngani nivele ezulwini akanthandazele lo muntu asukuma In the Bankaloo. bathandaza lutho umuntu kusukuma basebehluleka awasekusuka uBhombela ethandaza abasukuma umuntu ungayiBhombela wabona ukubaleka nina befundisa wabona sesededwa yondesodwa Wawuthethwa yona icala baba sebebonile ukuthi akuyena umuntu uNkulunkulu asona ngempela maNazaretha singabe abazenzisi sikhona isiqiniseko kakhulu ukuthina madoda kodwa ngiyethemba ukuthi hayi ngiyokunqoba mina ngiyokudlala ngiyazenza unqoba kanjani ngiyanqoba ngoba ngilo sengwayivele khona ekuqaleni kuyenzakala umuntu aphume sephakathi la endlini engcwele ekhishwa inhliziyo omunye kuyenzeka angaphumi kanti uphumile uhleli laphakathi inhliziyo ithi hlala babone asalele maNazaretha ukuthi uBhombela asilungisele inhliziyo ayigeze zibe mhlophe njengeNazaretha lesigqokile bese silungisana noNembeza sibe noNembeza sibe nokusaba iNembeza
silisabi ihlazo awungifundela babi lento Jakobe 4 verse 1 yeah 3 Sivelaphi izimpi nokulwa uvelaphi phakathi kwenu na zivelaphi izimpi nokulwa phakathi kwenu na akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu ezilwayo ezitheni zenu niyafisa nokho aminalutho niyafisa nokho aminalutho niyabulala ninomhawu nokho anizuzi lutho nokho anizuzi lutho niyalwa neze izimpi aninalutho niyalwa nenze izimpi aninalutho ngokubani anicedi ukuba ningacedi niyacela nokho anamukeliso niyacela nokho anamukeliso ngokuba nicela kabi ukuba nicela kabi ukuze nikuchithe ezinkanukweni zenu ukuze nichithe ezinkanukweni zenu ziphinge ibambe lapho ba kusibusise ngiyabona bakhona abantu abaseza lamaNazaretha ingabe abantu eseza lakini umhlaba wonke uzophela In the bank you lose. ngiyabukela ke wena usehleleni enyameni kunobukhulu bomhlaba othi ungafuna ukuphunguda kini ungangilibazisi awena sitha sami Tani Nazaretha nenze njengoba nami ngithanda ngiyacela ukuthi njengoba sila la kwasuka khona lo msebenzi wena kithizi yakho nezinto ezimbi ayincenge hayi ukuthi lezo zinto zakhe ezimbi mayinceke izungisana zihambe iphepho isuke la isuke nakuyena naye ezizwe umuntu obathandayo abanye abantu ubaba wami wasengiphetha-ke eManazaretha ukugcina ubaba wayethi uma sihlangene la suke siyobhala amagama ethi incwadi yokuphila usawushembe ukuthi mhla sihamba kuleli zwe imphefumulo yethu ithole indawo elizayo kuba sangasebenzeli kwezulwini kodwa kuyenzeka-ke ukuthi uzathi ezulwini bese uxakwa into zomhlaba njengendoda eyinsimbi eyikhalathela emgodini abantu eyidonsa engathi iyayiziba iyinsimbi mangabe beyidonsa wena uma usayibona mangabe usuthi udonsa intambo le ufuna ukuyikhipha le ndoda ekuyibamba isakala kweyinsimbi esiyekele iy'nsimbi madodana ngidonsele ngaphandle
sithini kuthini. Sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sikhulu 186 186. Socela umfundisi ukhoza kwaze simangalisweni sola esihlabelelo inkosi imbusisi. Inkosi kusipha kanjani?